Siyabingelela siyabusela bazalwane egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Sikhamba khona esontweni All Saints Cathedral leseMbabane eveni laseSwatini kuyoyidayosisi yaseSwazini. Siyabonga abazalwane lethuba lesimtholile lokuthi sivele kini kuleyo lenkonzo namhla kulisonto lesithathu lobungcwele kaNkulunkulu. Izifundo zethu keda namhla abathandzekayo zitholakala encwadzini yetifundo ekhasini lemashumi lamane nantathu. Bese encwadzini yetinkonzo itholakala ekhasini lemakhulu lamabili namashumi lamane nakutsatfu. Siyabonga uNkulunkulu losinikele ithuba namhla bazalwane kunami lotabe akhona inkonzo kunemnakethu umshumayeli wethu Nyamane Themba lotabe asifundzele letifundo tethu natsatewethu belilendo sithathela le video. Sibonga uNkulunkulu nje bazalwane ukuthi siqhubeka sithebula letinkonzo nani niyaqhubeka niyasicocela ukuthi niyadibukela niyasithola isikhathi sekuthi noma ngabe ningakaphumeleli enkonzweni kodwa nikhone ukuthi simkhone simdumise uNkulunkulu. Njengoba sesishilo bazalwane namhlanje ilanga lesithathu lomngcwele kaNkulunkulu kuphindze futhi kube lilanga lebitwa ngokuthi Ember Day lalapho sikhumbula khona ngokuthi sesiqala simo selitulu lesisha isizini lensha bazalwane sekungena busika njengoba sesiva nje emakhaya sesedlulile enkwindla sangena ebusika lomtawusi naphamba bese ngene ethwasahlobo phindze ngene ehlobo labanye ke labantiko inqubo yebandla yakatheni ukuthi sonke isikhathi ngangena simo selitulu lesehlukile bekuyabe nesikhathi semzila nekuthandaza sicela uNkulunkulu ukuthi Nkosi amane kuhambe kahle siphinde sibonge ukuthi Nkosi lese sedlule isikhathi sihambe kahle. Sisho umthandazo wanamuhla uNkulunkulu wemandla langaguquki udembule ukuthi kithi ungiyise nendodana namalo engcwele sigcine siqinile kulokholo ukuthi sikubone sikubaba sibusise igama lakho lengcwele ngoba uNkulunkulu munye lophila aphusa enkathimulweni nyalo nanini. Amen. Sitawuhlala phasi bazalwane sithole isifundo sethu sekuqala esiphuma eTestamenteni elitsala. Siyabonga ke bazalwane sesitholile emavi safunza sathandaza sawuqhubeka ke manje singene kiyo inshumayelo yethu yanamuhla bazalwane. Inshumayelo yethu yanamuhla ke bazalwane sihloko sakhona sithi kubonga uNkulunkulu lomyise nendodzana namoya lengcwele. Njengoba sishilo ukuthi bazalwane namuhla lelanga lesibitathini langa lesithathu lobungcwele kaNkulunkulu. Izifundo zethu namuhla bazalwane siqala isifundo sitholakala kaIsaya sahluko sesithupha. Siqala ukufunda ngesahlukwaneni sekuqala sesahlukwaneni sesiphohlongo lihubo lekhona lihubo lemashumi amabili nemfica. Isifundo sesibili sisencwadzini yabaseRoma sahluko sesiphohlongo siqala ngesini leshumi nambili siyogcina kuleshumi nesikhombisa. Bese ke sekuba khona livangeli ngekulandzisa kwaJohane longcwele sahluko sesithathu siqala esahlukwaneni sekuqala siya esahlukwaneni selishumi nesikhombisa. Ime kanjalo ke bazalwane izifundo zethu namuhla sesiqala ke inkonzo noma sesiqala ke sesiqhubeka nayo inshumayelo yethu bazalwane. Sithike bazalwane namuhla sikhuluma ngendzaba yobuthathu lobungcwele kaNkulunkulu. Indzaba yobuthathu bazalwane akusiyo indzaba lebelula kuyiconza. Indzaba lenkhunyana leyayibange mhlawumbe bese banemsindvo labanye mhlawumbe baze bakhulume bandle babo bawakha tinhlangano tabo ngenxa yokuthi mhlawumbe abavumelani nokubona kwethu ngalisolinye nokuthathu lobungcwele basimakazi. Siyakhuleka ke bazalwane ukuthi wangathi uNkulunkulu asisita thithine lesibuyi sathi bazalwane singavumi ngokuthi siyengeke singavumi ukuthi silahlekiseke kodwa lokumaqiniso ngaNkulunkulu wethu sikwazi sikubambe lokuphuma emvini nalekufanele ukuthi siphile ngakho. Amen. Indzaba ke bazalwane yobuthathu lobungcwele kaNkulunkulu iyafanana nendzaba yensindiso. Umuntu nakaxoxela ngayo uyawuva kwangathi kuyadlala ayisiyo nje umdlalo kodwa nase ufikile wangena la ngekhathi wase sokuyabona ukuthi nembala indzaba yobuthathu kaNkulunkulu indzaba lekhona ufanana nomuntu nasangenile wangena wavuma ukuthi Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wakhe ubese
ubese sokuyakhona ukuyiconza le ndzaba le mhlambe nawusene ngaphandle ongakhona ukuyiconza ukuthi kusho ukuthini ukuthi lo Jesu Kristu ungumsindisi webantu njengoba nje sifunza namhla ukuthi umsebenzi wakhe bekufundisa afundzise njengoba afundisa indoda leNikodima ukuthi into ukhona ukuthi iphumelele emhlabeni ikwadi ukuthi ithole uphila lokuphakathi leyayifisile ukuthi uthole uJesu Kristu kodwa ke siyayiva indzaba yabazalwane asathi mayagcina ifinyelele lapho noma yafika yakhanza kwenyukela yaseyalahlela alisitsheli kakhulu iBhayibheli ukuthi kwasekwenzekayo kodwa indzaba yokuthathu ke lokungcwele bazalwane mhlawumbe lesingadikuta ngayo ukuthi isho ukuthini izivekela ukuthi sinaNkulunkulu munye lovele kithi ngetiqu letintathu ungivele aNkulunkulu uyise wavela aNkulunkulu indvodzana wavela aNkulunkulu Moya loNgcwele sithi uNkulunkulu longiyise akekho ngequlu akakahlephuki noma akakaphumi noma akasuye uNkulunkulu loyehlukile uNkulunkulu loyindvodzana naye lokeselo ehlukile uNkulunkulu lomoya yebo siveta tiqu letintathu uNkulunkulu lavele kithi ngato kodwa akusho ukuthi bazalwane sithi ukhona uNkulunkulu uyise ukhona uNkulunkulu Moya khona uNkulunkulu indvodzana ngoNkulunkulu sibachaza bahamba babathathu balandzelana cha munye lo Nkulunkulu lovele akuletiqu leti ebukhoneni bethu bazalwane siyakholelwa ukuthi uNkulunkulu uyise mhlawumbe lovele kuqala kithi sibantu kwalandzelana uNkulunkulu indvodzana kwagcina uNkulunkulu Moya loNgcwele lovele kithi egcineni ngokuthi sisikwazi ukuthi sithole amandla aNkulunkulu njengoba abazalwane sikhuluma indaba yokuthi sisaqhubeka neminyaka wethu ukukhona nokuloka nokuthumisa uNkulunkulu siyabona bazalwane nasubuka lo mnyaka sewulandzela ukuthi nembala kunetikatsi netigaba tawo siyabona njengoba sesingenile kulesi sigaba lesi bazalwane ukuthi lesi sesigaba lalapho uNkulunkulu sekativeta ngebukhona bakhe lophelele tivetile uNkulunkulu ayindvodzana nakavela kithi ngesikhathi sekuta sangena saqhubeka sahamba waphindze wavela uNkulunkulu asaNkulunkulu aletha yona le ndvodzana yakhe emhlabeni ukuthi sitewuphila siphile nayo siphile ngayo waphindze futhi wavela uNkulunkulu sesingenile esikhathini sekuzila lalapho avele khona aNkulunkulu lovukile ekufeni uNkulunkulu lokunqobile kufa saqhubeka sabona avela aNkulunkulu lokunqobile kufa kaNkulunkulu lo moya lowehlile wehlela kubantu wafika watophila wahlala emkhathini webantu sisakubuka sibona konke ke lokho bazalwane siyabonga siyathokoza ngoba solo siyadiboka letigaba uhamba nathi uNkulunkulu kufanana nema-seasons bazalwane wokuthi lesigaba lesi uNkulunkulu uvela kithi akanje kulesigaba lesi uNkulunkulu uvela kithi akanje uthi-ke egcineni kwako konke uNkulunkulu sekavele ngato tonke tindlela so uyavela kithi-ke kulesikhathi sekuthathu lokugcwele so uvela aNkulunkulu aveta ubuthathu bakhe lobuphelele aveta ubuthathu bakhe lobungcwele abe aNkulunkulu munye simboneke bazalwane umsebenzi waNkulunkulu kuletikhathi sisambonga samjulisa avela kithi avelela kithi etinkingeni nasebatimeni lesibhekene nabo siyabonga uNkulunkulu bazalwane ngokuthi sibantu bakhe akakasilahleli eceleni sisesendlulile ke sitawuthi sesendlulile bazalwane kulesi sikhathi sekuthathu lokugcwele bese uNkulunkulu uzobhekisa emantongeni ngakithi sokuthi senilendele konke senimfundise konke phumani nihambe niyokwenda abantu babe bafundzi bami ngoba senimgcwalisile ngemandla senimfundzisile senimnikile futhi nensindziso ngaphinde futhi nganikhomba nendlela yokuphila leselapha emhlabeni ngabo kuyani nibantu bakhe niwulandzele umgomo wakhe nithole ukuphila nithole amandla nithole ukubusiswa nithole uqobo lobusha lobutawunika kokuthi nikwati manetingcondo letisha letikwati ngokulandzela uNkulunkulu endleleni yakhe yekuthula siyabonga ke bazalwane ukuthi sikhathi lalapho
silungiselela khona ngokuthi sitawuthi nasesiyophela siphinde futhi sibuyele emuva singene kiso isikhathi se-Advent lalapho singawufike sicele ukuthi uNkulunkulu asambulele ngokuthi umbani yena usebentani empilweni yethu usiphathele ini usiphani aNkulunkulu yini amqoka kangaka lo Nkulunkulu empilweni yethu. Sisabuka ke bazalwane izifundo zethu namuhla siyadibona ukuthi ekuqhubekeni kwathi tizile kakhulu bazalwane ekhathimulweni yaNkulunkulu lesimkhotako nalesihleli kuye nalesiphiwe yena siyabona uNkulunkulu ngoba lokhu bazalwane kwentela ukuthi kusivetele ngokuthi nalo lelanga lebuthathu lomgcwele kaNkulunkulu nalo limqoka njengalamanye emalanga lesiwatholako nje ulimqoka njengalamanye emalanga lamqoka ekukhondeni kwethu njengelanga lelisonto lesithi ilanga lelisonto levuka kwaJesu Kristu labe selendlulela emalangeni emasonto onke lamanye onke amasonto njalo bazalwane simemethela sibonke sidumise ukuthi uvukile Jesu Kristu. Singakwenda konke lokho lokwehlukile kodwa liqiniso lemaqiniso lithi uvukile Jesu Kristu uvusiwe ekufeni. Niko ke lokho bazalwane emandla lesiphiwe wona ngokuthi kufanele sihambe siyoyimemetela leyo ndzaba. Encwadzini ya-Isaya ke bazalwane sibona uNkulunkulu avela enkathimulweni yakhe avela ebukhulwini bakhe kuze kuvetwa nendzaba yokuthi uNkulunkulu akanayo imikhawulo bazalwane. Sibona Isaiah nakafika lana uNkulunkulu amboka ahleli endzaweni yakhe lalapho athi khona ekufeni kwenkosi uziya ngambona uNkulunkulu ngambona sifakathe uma avela ambona uNkulunkulu bazalwane siyatshelwa ukuthi wehluleka ukuthi utawumphendula noma utawumchaza kanthini lomkhathi nekumekemenge nekumanga njengoba nathi bazalwane sinaleyo nkinga leyo yokuthi nasekuthiwa nithi lo Nkulunkulu mthathu asenimchaze ukuthi mthathu kanjani ubuthathu lobungcwele lobuphelele kanjani dingo leti bazalwane lokuthatha athi angeke sikhone ukuthi sitivete kodwa igcineni kwako konke lokuthi siyehluleka ukutiveta akusho ngokuthi bazalwane adikho atibeki kodwa uNkulunkulu solo uvelile kithi abuthathu lobungcwele aNkulunkulu yisene ntotsana namayelo engcwele. Masiqhubeka siyakilo likubo lanamuhla bazalwane nalo liyasitshela ukuthi asimemete sijumise sibabate uNkulunkulu ngoba usendela into letili esibantu bakhe ngokuthi uyakhuluma nje uNkulunkulu bese kuyenteka empilweni yethu njengoba uNkulunkulu bazalwane kwabonakala akhuluma ekudaleni kwemhlaba into tasentendeka nanyalo likubo liyasitshela lithi sifanele ukuthi simjumise simbonge uNkulunkulu sakhe budlelwane lokuphakathe naye ngoba wasiphakathe uyawuqhubeka aze abe khona phakathe naphakathe. Siyabonga uNkulunkulu ngokuthi lithi lelivi akasiphi umoya wokuba tigcili kodwa uNkulunkulu usiphe umoya wokuphumelela usiphe umoya wemasu usiphe umoya wokuhlakanipha usiphe umoya wokukhona ukuguqula timo kuze ukuthi tiguqulwe siqhubekele embili. Siyaqhubeka kabazalwane sithola isifundo sethu evangelini lalapho uNkulunkulu asivetela khona indzaba yothando lolukhulu lasithandze ngalo lesivetela ukuthi thina bazalwane sithandziwe thina bazalwane sibusisekile egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Lithi leli livi ngebhani lathi sakwaJohane uNkulunkulu wabeseso lithi lapha Jesu wabesesozama kwechasela Nikodema ukuthi kusho ukuthini lo mntana kabusha kodwa sitshela ukuthi wehluleka nanaye ukuthi aqonzisisa lokuthi lo Jesu lokhuluma ngomntana kabusha kusho ini wehluleka ukuthi akuthole kwaze wafika isikhathi sokuthi kwaze wafika isikhathi bazalwane sokuthi iphele lenkulumo yakhe bana Jesu Kristu. Indzaba ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu usebenza esigabeni lesithulu kwalesi sinesatiko. uNkulunkulu usebenza enzaweni lephakeme kwalela lesiyatiko nalesithokotela kona lesijwayele. Ngakho nase asebenza uNkulunkulu kumcha
ukumchaza kuba likhulu bazalwane, asikhona ukumchaza ukuthi uNkulunkulu uyini, njengoba sisho siva ukuthi nemakherubi ezulwini abehleli amemeta ahubela athi uyingcwele, 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 amemeta ukuthi uyingcwele uNkulunkulu uyise, uyingcwele uNkulunkulu umoya, uyingcwele uNkulunkulu Ndodana, amemeta ukuthi nembala sibitiwe sabitelwa emthweni lengiyo lephilayo, indzaba yaNkulunkulu ekusizisa abantu. Siyabona ke Isaiah lapha bazalwane asafikile ebukhoneni baNkulunkulu, ngoba lithi leli vili lapho sebukhoneni baNkulunkulu kufanele singene nebungcwele. Siyabona ukuthi kusengafiki ubungcwele empilweni yakhe, kwaba nokwesaba nechathatela, angathi ukuthi kodwa utawungena bese kwentekani sewuthini. Kodwa uthi asangenile Isaiah wasuthi uNkulunkulu ngaye kwesimini ngilongakaluphi kahle, wathi uNkulunkulu ufuna bona la, bamthatha waletha ilathi elikuya elathini, walibeka emlonyeni wakhe bazalwane, kwathi asalibekile emlonyeni wakhe lelo lahle, wasuleka wahlamba eboneni bakhe. Siyatshelwa ukuthi wabe sesewuthi uNkulunkulu esigabeni asesekafika athi ngabe ngiyawuthuma bani, wakhona singatholakala Isaiah ukuthi naku mina Nkosi kuthuma mina, ngokuthi nathi bazalwane nasingafunza ngokuthi naku Nkosi kuthuma mina, uNkulunkulu utawukhona ukusithuma, uNkulunkulu utawukhona ukusisebenzisa, sitawukhona nokuthi sivele kuye, sitawukhona nokuthi simconze simbone ukuthi uNkulunkulu ungubani. Siyabonga ke bazalwane ngokuthi sisaqhubeka nokufunza, siyavetela lokuthi uNkulunkulu lo setitwini letintsatfu lesibona asebenza ngetindlela letiningi letahlukahlukene, njengoba nje nato letifundo tethu tanamuhla bazalwane tisivetela tindlela letahlukahlukene. uNkulunkulu lavela kithi ngato, avela aNkulunkulu yise, avela aNkulunkulu Ndodana, avela aNkulunkulu Moya wengcwele. Siyabidwa ke bazalwane ngokuthi kude sikwati ukuqonzisisa uNkulunkulu, nathi asingene kulesigaba lesiphakeme, nathi asibitelwe sihambe kulesigaba lesiphakeme, kude ukuthi sitawukhona ukuqonza indzaba yalo Nkulunkulu lokuthathu lokugcwele, uNkulunkulu longiyise neNdodana naMoya wengcwele. Asithi ke sisaqhubeka bazalwane ngamunye nangamunye sisambonga simdumisa uNkulunkulu, sikwati ukuthi utawufuneka ngokuthi sibilanze ebukhoneni bakhe ngalenye ilanga, ngalesi sikhathi, ngalenye usuku. Ngaye kwabusisiwe labo labayothi bawudilanza bamkhanze emile yena angumeli wabo, angummeleli wabo, ayiteka indzaba yabo ukuthi cha, laba bageziwe ngengati yami ayekeleni bangene ekuphumuleni kwasimakadze wabo, ayekeleni bangene ekuphumuleni kwaphakadze. Siyabonga ke ngokuthi ngokuthi wena tinsuku ngetinsuku uyasibita ukuthi sithi sisakubonga ukuthi uNkulunkulu munye uyise, sisakubonga ukuthi uNkulunkulu munye Ndodana, sisakubonga ukuthi uNkulunkulu munye Moya wengcwele, uNkulunkulu lo wadala, uNkulunkulu lo wahleka, futhi kube uNkulunkulu lo hlumelelisayo, lo uNkulunkulu lobeka khona, uNkulunkulu lokhona naNkulunkulu uyawuba khona. Asiconze babantu bengcwele indzaba tekuthathu bakho lomgcwele, ngoba nembala siyakudzinga sisahamba kule ndlela, siyakudzinga sisawukhonda wena, siyakudzinga sisehleli kuwe uNkulunkulu wethu, ngoba wena uhlala kithi ngomoya wakho, sewusihlatile wasihlambulula ngaye Jesu Kristu umsizisi wethu. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu ngokuthi usendela tonke lento leti. Asimbongeni uNkulunkulu bazalwane, sihlale kuye, simbonge, simdumise, sihambe naye tinsuku tonke asasemvulela ngokuthi ubuthathu lobungcwele. Haleluya. Sesitawuthandaza ke bazalwane umthandazo wethu wanamuhla. Emithandazweni yethu sikhumbula bazalwane emadayosisi lesisebenzelana nawo yaseBrekin, lalapho sithandazela khona i-Diocesan Strategy and Planning Committee, sithandazele ke bazalwane nalabo labayiholayo i-chapter ne-Diocesan Council, sibize sithandazele nemisebenzi bazalwane wekuthatha ukuthi kungene baphathile abasha. Sithandazela i-Diocese yase-Iowa, sithandazela i-Parish yase-St. John e-WQ, sithandazele Kevin Goodrich na-OP Kent Anderson bafundisi labakhona ababekiwe kule ndzawo. Diocese yase-Swatini sithandazela sonke sikolo, sithandazele ukuthi kube nabothishela, kubize kube nabantwana abatawubuta abatawukhonda. Siyadinga ukuthi kukhulunyana bazalwane
njengoba nje sisikhathini taku-COVID, kodwa siyathandaza ukuthi uNkulunkulu asivulele, uNkulunkulu asavulele, uNkulunkulu asendlalele. Sithandazela nomfundisi wabo labasha baka-Sunday School, umfundisi Ntokozo Nzumanze. Sithandazele nebandla eliGo nesibongo sethu lesibukele ukuvangela. Sithandazela-ke nayo i-Highfield ngomakhelwane bethu. Sithandazele iparish yaseTsakani, i-All Souls leseTsakani. Sithandazele Emmanuel Bulefi, umfundisi wakhona. Sithandazele nabafundisi bahleli ekhaya nalabo labanama-license ekusebenza ngisho sebakhulile. Siphinde futhi sithandazele ukuthi libandla lifake isandla ekuthenini bantwana bafunde babe nokuliba loya embili ngendlela. Ungcwele Nkosi Somandla, Mazulu wamemethela bukhulu belibito lakho lengcwele, yise lipotsana namoya lengcwele. Awunkosi sipakathe wena longadalwanga muntu, wena lomangalisanga lokweqile, ungiyise lowethembekile, ipotsana lekhondako namoya lophilisako. uNkulunkulu longcwele umuhle awunamkhawulo nedinganiswa, uhlangeneza wonke neluthando. Umdali wethu nesizathu sethu, ungumsinzisi lolungile, umnxuseli nemuphi wetifo takamoya. Kungako usibita ebandleni ukuthi sibe munye. Sende Nkosi ukuthi sibe munye sibantwana bakho. uNkulunkulu wakho konke usibitile, uthando lomngcwele usedesalungiswa. Haleluya, siyakudumisa Nkosi. Haleluya, siyakwabata simakathe. Miso ayihlale njalo ku-20 Nkosi. Uthathu lokuthandzekako tonke tinto letinhle endaweni nasemseni wakho tivela kuwe, tiphindze tibuyele kuwe. Uthathu lokungcwele tivela kuwe, Baba nemdalo konke tivela ngawe. Ndodzana nemsindisi wethu tiphindze tibe kuwe. Uthathu lokungcwele tiphindze tibe kuwe, moya longcwele losihlatayo. Asihlale njalo sikhumbula khona bekugcwele lokuthathwa etimpilweni tethu, ngoba nasibhabhatiswa sentiwa amadlodzana eyise, sentiwa tindlalifa kanye nendlodzana, sase sentiwa emathempeli amoya longcwele. Ngakho-ke sithe Nkosi siguquke sibe munye naNkulunkulu munye, siqhubeke sente umsebenzi wakho emhlabeni lovele usidalele kuthi siphile kuwo. Sibe nekunqoba kwendalo yonke, singalekele siyithande. Nkosi yethokoto ukuhlakanipha kwakho kumemethela livi lakho ekuhlanganeni kwekuthuka naNkulunkulu. Simeme enjabulweni lakho okwatiwa ekuqaleni, wenta kube nentubekela phambili nensinziso kude sibonakaliswe ebunyeni lokusemsebentini lehlukeneyo kukhona losinika yona. Sivete ngalokusobala ukhosi nebuthathu nenkolo nemisebenzi yethu, sinelithemba lelingabulali neluthando lolubeketelelayo. Sithandazela belibandla emhlabeni wonke ukuthi libe munye njengoba wena simakathe omunye. Sikhulekela uhulumende nabaholi bonke emhlabeni ukuthi babe nekutikhandla nebuntu njengoba nawe simakathe utikhandlile waba neluthando lwendalo yonke. Sithandaza simelana nekudlova nebudlangudlangu nekukwata lokusikakile. Sende sonke sifune kuthula lokwenza konke. Simelane nemandla nemisalela yamahazane, sisemukela kuphiliswa kwethu nekuvikeleka kwethu kuwe simakathe. Tinsuku ngetinsuku sisamangala nebungcwele lomthathu. Sende sikhumbule ukuthi Kristu utawubuya ndodana lapho letinto leti titawuqala tembuleke emehlweni ethu. Ngakho-ke Baba nonemusa, yamukela imithandazo yethu nesiyiletha empilweni lenkonzana yakho, umsindisi wethu Jesu Kristu, sisaholwa umoya wakho longcwele phakathe naphakathe. Amen.